Asantemanso TV. Yasom Mosompa.
Ghana man mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mo rem ne esidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa santimemu abedom yen amedan so bo ayemre enchansia wodro apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard Erotiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehuniema Adabov company de abeboayen yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena ba bia dwumakui factory nankasa wo no infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen e wo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asante Maso TV. Yes, so Mosompa.